Dan kami riwayat dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata ia, datanglah A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zira orang Badui yang merempak dengan Rasulullah. Maka berkata ia, alimni kalaman aquluhu. Ajarkan akan aku akan kalam yang aku ucapkan akannya. Berkata ya Rasulullah, qul, katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Berkata ia, maka semuanya itu bagi Tuhanku, maka apa bagiku? Berkata ia, katakan, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni. Dia tidak orang Badui, jabah Nabi, ia purna rog. Salah na purna gelun, kalam yang ulung ucapkan atan. Bayukun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Hainan na tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Baujung ji la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Duduk jauh yang kekaian nyan mandum bagi Tuhan untuk lo yang untuk kepentingan rawalu. Hai deh kan puja-puja Tuhan, takbir, peraya Allah, tahlil, yang kelung dah. Jadi ucapan untuk kepentingan roh ke. Kali Nabi, yang untuk roh, Allahumma ghfirli, ya Allah, nepa ampunkan olehmu bagiku. Itu yang kepentingan roh untuk ampun dosa. Warhamni, beri rahmat akan aku. Wahdini, beri hidayah akan aku. Warzuqni, dan beri rezeki olehmu akan aku. Jadi ucapan yang mentang di dalam berkaitan dengan istighfar, berkaitan tahlil, tahmid, tasbih. Warawaina fi sahihi Muslimin. Dan kami riwayat dalam Sahih Muslim. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala, berkata ia, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ia Rasulullah, ayajizu ahadukum ayaksiba fi kulli yaumin alfa hasanatin. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata ia, adalah kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Rasulullah, adakah lemah seorang kamu bahwa berusaha pada setiap hari 1000 kebaikan? Emang tu hadis pakan kejut han sanggup tadi. Katanya setiap orang bertarempak 1000 kebaik, 1000 kebaikan bertarempak dari Allah. Jadi baik sampai han tarempak
baik sampai lemah dia. Harus usahakan setiap hari, tiap urau, benar 1000 kebaikan. Fasalahu sa'ilun min julasaihi. Maka bertanya akannya Nabi oleh orang yang bertanya daripada orang yang sekedudukannya Nabi. Maka orang yang duduk dalam kawan Nabi telah sirau tayang. Kaifa yuksabu alfu hasanatin. Bagaimana diusahakan 1000 kebaikan? Iban cara Rasulullah untuk dapat 1000 kebaikan di burau. Cara jikiban. Qala, berkata Rasulullah, yusabbihu mi'ata tasbihatin fatuktabu lahu alfu hasanatin. Bertasbih ia 100 kali, maka dituliskan baginya 1000 kebaikan. Au tuhatu anhu alfu khati'atin, atau dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Tiap urau benar sentuh ke tasbih. Nyanya sentuh ke tasbih tiap urau. Nabi kegedean 1000 kebaikan, daunah 1000 kesalahan yang dihapus bagdeo hamba. Menyatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kana tasbihinan. Ya. Tasbih kana hinan, tahlil kana hinan, takbir kana hinan. Menyatakan tertoga kana tertoga tepu. Fadilah tasbihna, fadilah tahlil, fadilah roy, fadilah tahmid pi fadilah roy. Jadi benar 1000 kebaikan tiap urau dalam pe. Qala al-Imam al-Hafidh Abu Abdullah al-Hamidi, kadza huwa fi kitabi Muslimin fi jami'i riwayat. Nakal Imam Hafidh Abu Abdullah al-Hamidi, demikian dianya dalam kitab Muslim di dalam seluruh riwayat. Au tuhatu, atau dihapuskan. Dalam kitab Muslim seluruh riwayat, kentuk tabu, dihapuskan 1000 kejahatan. Itu beda-beda perawi dek. Nah, riwayat dituliskan 1000 kebaikan, nah riwayat dihapuskan 1000 kejahatan. Qala Burqani wa rawahu Sya'bah wa Abu Awana wa Yahya al-Qattan an Musa alladhi rawahu Muslim min jihatihi faqalu wa tuhattu bighairi alfin. Keliburka ini diriwayatkannya oleh Sya'bah dan Abu Awanah dan Yahya al-Qattan daripada Musa, alladhi diriwayatkannya oleh Muslim daripada jihadnya Musa. Maka berkata mereka itu, wa tuhatu, kan au tuhatu. Jadi na riwayat dengan waw, na riwayat bagaimana? 1000 kebaikan Nabi dengan sentuh boh tasbih, atau kan 1000 boh kebaikan menghapus 1000 kejahatan, keburukan. Tapi na riwayat kengantau aja dibanding mandua aju Nabi 1000 kebaikan dan menghapus 1000 kejahatan, mandua anak kan salah satu. Mudah-mudahan
Berlagi riwayat yang kedua. Mendua benar. Kabeh. Wa rawaina fi sahihi Muslimin. Kami riwayat dalam sahih Muslim. An Abi Zar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kullun yusbihu ala kulli sulami min ahadikum ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yajzi'u min dhalika rak'atani tarka'uhuma minat duha. Kami riwayat dalam kitab Sahih Muslim daripada Abi Zar. Basungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagilah, jadilah di atas setiap sendi-sendi daripada seseorang kamu itu sedekah. Tayo sedekahnya, sedekahkan infak, melakukan kebaikan. Jadi hana mecih sedekahnya berhartai. Setiap sendinya bisa tanya bersedekah mencari pahala. Setiap sendi tubuh. Tengok. Dalam lewat pergerakan sendi-sendi dalam tubuh, hidan, nafaha, pahala. Kiban cara setiap sendi tubuh tengok berpahala. Merumpak pahala. Dan sedekah ngenji. Berkata, ini sambung dalam hadis. Setiap tasbih sedekah. Tasbihnya pakai lidah. Setiap tahmid sedekah. Bertahmid yang bersedekah ni. Nafaha berpahala. Dan setiap tahlil sedekah. Tiada berkorban dengan pu yang nabak diri kitanya untuk mendapat kebaikan. Setiap takbir sedekah. Perintah dengan kebaikan. Tak ajak kau bawa kebaikan. Sedekah dia. Dan mencegah daripada kemungkaran juga sedekah. Wa yajzi'u min dhalika rak'atani tarka'uhuma minat duha. Dan memadalah daripada demikian tiap-tiap itu 2 rakaat yang kau ruku akan keduanya daripada duha. Nyan menyo tasumayang metang 2 rakaat duha, nyan ubina sedekah benar nainat. Menyo benar kan hai berhadi setiap sendi hinan sedekah. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, ajak orang pada kebaikan sedekah. Manduda menyok kata sembayang 2 rakaat. Nyekut jai sedekah ini. Pertama ile mono, kan seluruh tubuh yang bergerak ada sembayang. Ya kan? Mulai takbir ile pun. Malah dari pun tajak, tatu sembayang, dayak sembayang, kau bergerak. Yang kau mulai dia bersedekah. Hatinya kau berfahala akan dipakai. Lehnyan ada takbir. Mulai bergerak jarol, bertakbir. Tadangnya kena pakai aki. Ya kan? Jadi seluruh juzuk tubuhnya dapat pergunakan. Teta ruku
Keing-keing kamu bergerak. Pokoknya seluruh sendi bergerak tanya di saat salat duha 2 rakaat. Berarti ada yang kena bunuh bergahilikat. Nalam buah-buah rakaat sembahyang. Artinya hitung pahala oleh Allah. Rinci ni hitung pahala. Maka waktu dah sembahyang pun sunat tak gerak aja. Karena menterkah. Anak tak gerak jaro lang tu mana. Dia anak terkah. Anak terkah jaro. Ada tinggal hai lepas sunat tak berah. Ya kan? Lian duduk istirahat. Anak tak duduk istirahat. Berarti anak terkah duduk istirahat. Kan manduk pakai tubuh. Tubuh yang bergeraknya berfahala. Maka mandum sendi tinggal saksi dia tu amalannya. Iban? Mandum adanya. Cuman menurut nyoga peringat bahawa duha. Papa waktu duhanya waktu tanya tengah. Waktu orang tengah minta rezeki. Dan minta rezeki dengan manusia akan beri sedekah. Mai dia anak harta pun dah beri sedekah. Ya, itu yang duha. Ayah dah ibadah lain. Semaya hotel lain lagi yang lain. Cuma tengah keperingatannya di saat duha untuk salat. Demi hamcih menan. Namcih waktu duha. Buat dia semaya maghrib anak terdekat. Terkah di. Yang ke lagi yang ubi gambaran. Kultu as-sulama dengan dhammah sin dan takfif lam. Dan dianya itu adu. Mana sulama anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh. Maksud anggota yang nak sendi-sendi tubuh kan. Dan jamaknya sulamiyat. Sulamayat. Dengan fathah mim dan takfifiyah. Warawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim. Dan kami riwayat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an. Qala, berkata ia, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah bagiku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Adakah tidak aku tunjukkan akan kamu di atas gudang daripada gudang syurga? Ya, pu belum tunjuk gudang perbendaharaan syurga. Fakultu, maka aku kata, nakal Abi Musa, aku kata, bala, bahkan wahai Rasulullah. Pu lebih tunjuk ke kata atas gudang syurga. Maka jauh oleh Nabi Abu Musa Asy'ari, kipampai Rasulullah. Tempat tunjuk ke kamu gudang syurga. Dia untuk kedanya merumpat fahala yang raya di syurga. Qala, berkata ya, kul, katakan olehmu, la haula wa la quwata illa billah. Kata-kata la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali Allah. Ini bukan kanzul jannah, gudang syurga. Ai dengan yang tak kena pemudah segala urusan, pemudah dia dapat buat segala kebaikan, ujung-ujung ji watenya mudah merempak syurga. Untuk gelah dari segala kesempitan. Mai lebih gut. Aju yang nak doa apabila terhadapi masalah yang sulit-sulit dan pelik. Yang kedua, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hanya bagimu puji,
hanya kepadamu tempat mengadu. Hanya darimu itu keluasan, kelapangan. Wa minkal faraju. Baris hiji baca faraju, farju. Faraju. Wa minkal faraju. Walaupun pendapat adalah tidakkan farju, tapi yang lebih sahih faraju. Nyo farju faraj. Nyo faraju maknanya kerenggangan kelapangan. Teha. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Turmizi. Kami riwayat dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Turmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin wa baina yadayha nawa au hasa tusabbihu bihi. Pun pegah li Abi Waqqas bahasungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seorang perempuan, dan di antara hadapannya itu ada biji korma atau anak batu yang bertasbih ya ada gaya. Jadi batu roh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah netameng bak rumah tirorineng. Ana berahna ni no. Berinang sahabat. Berinang sahabat kan. Aku tumpu ana batai ke. Nak tahu riwayat kerana batai. Anak kurma tumpu ke. Tasbih nganyan. Tu ku bilang tasbih ngatrayan. Bila betul subhanallah betul dina anallah betul dina anak kurma. Buat saya anu betul betapa betul tidak anu betul. Faqala maka nak le Rasulullah dari yang dengar tasbih betul-betul anu betul. Qala maka berkata ya Rasulullah, ala ukhbiruki bima aisaru alayki min hadha? Adakah tidak aku beri kabar akan kamu dengan barang dianya itu lebih mudah atas kamu daripada ini atau lebih afdal? Pu belum pegah bagata, lebih gampang nibak ane batian. Nah hal yang lebih gampang nibak ane batian gelato ane bate. Malah na riwayat yang lebih afdal ba ane bate. Atau lebih afdal daripada ane kurma. Faqala maka berkata ya Subhanallah yang adada ma khalaqa fis samai wa subhanallah yang adada ma khalaqa fil ardi wa subhanallah yang adada ma baina dhalika wa subhanallah yang adada ma huwa khaliqun wallahu akbar mithla dhalik walhamdulillahi mithla dhalik wa la ilaha illallahu mithla dhalik wala haula wala quwata illa billah mithla dhalik. Ya. Jadi bunuh pun yang anu betul. Manga bila ngan lagi bila nganu ba? Lagi bilangan anu betul ngan getas tasbih tu anu kurma. Mai buah Nabi puwe lumpurno kata yang lebih afdal mayan. Atau dalam riwayat lain berah lebih mudah. Hana payah mengalu tabut tasbih. Hana payah benar betul tadi. Iban ti takun li kata subhanallah yang adada ma khalaqa fis sama. Maha suci Allah sebanyak bilangan barang yang mencipta oleh Allah di langit. Ciptaan Allah di langit. Maha suci Allah bilangan barang yang mencipta ya Allah di bumi.
Maha suci Allah, bilangan barang antara langit dan bumi. Maha suci Allah, subhanallah, bilangan barang dianya itu yang menciptakan. Dan Allahu Akbar, umpama demikian tiap-tiap. Dan Alhamdulillah, umpama demikian. Dan La ilaha illallah, umpama demikian. Wala haula wala quwata illa billah, umpama demikian. 3 kun ju jemaah ju. Apa le bunan le batai tak bilang ke mengalir tak berzikir mengalir tasbih. Mengalir pun lagi anju lau. Lagi anju kun. Hai munyo lagi dia tasbih kan toga tak kainan. Tasbih. Cuman mangat lebih mudah lop. Lagi likut juga kayak pernah likut. Subhanallah kan 3 dah kan. Maha suci Allah. Nyuma ngap beli 3 belaga. Subhanallah, maha suci Allah, bilangan ciptaan Allah yang naik langit. Kejadat di subhanallah banyak sekali. Mana ji? Dengan subhanallah, bilangan barang yang cipta oleh Allah di bumi. Sebanyak ciptaan Allah di bumi. Dimna ada doa bila. Lagi yang juga artinya kan subhanallah adada ma khalaqa fis samai, subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mithla dzalik, walhamdulillahi mithla dzalik, wala ilaha illallahu mithla dhalik, wala hawla wala quwata illa billahi mithla dhalik. Mithla dhalik yo. Biar nak sabar lagi 10 kali deh. Hai deh kena buka subhanallah 33 kali. Kendakan 33 kali. Betul 10 lagi aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya subhanallah 33 kali, subhanallah 33 kali. Jadi 33 kali kenantung tu kehentuan Allah. Nyom mithla dzalik kena ju jadi. Oh kalau gelu. Nyan rahman Allah, tak perlu tasbih ngatraya. Oh, han. Mana waji? Bukai no. Keniban dakun subhanallah, subhanallah, subhanallah le ploga dakun subhanallah adada ma khalaqa fi sama. Nyan le falaji tapi han taban si dengan dakun 3 ge trule plule. Ji makin le amalan ne kan. Nyom kan le amalan tu tetapi luah gehan amalan, gehan ji, bobot amalan ji, kan le amalan. Tetapi watakala walaupun ni nilai ji raya, menyoji le amalan. Warawaina fi isnadin hasanin an Yasirah. Kami riwayat dengan isnad yang hasan daripada Yasirah. Yusairah. Kami riwayat pada keduanya, Bukhari dan Muslim, dengan isnad yang hasan daripada Yusairah. Dengan tamah ya yang 2 buah titik di bawah dan fathah sin, muhmalah. As-sahabiyah, yang sahabat, al-muhajirah, urung muhajirah. Yusairahnya perempuan sahabat dan gayan orang muhajirah ke, orang hijrah dari Mekah ke orang Ansar. Yusairahnya pun pegah li muhajirah anna nabiyya amarahunna ayyura'ina bitakbir wa taqdis wa tahlis
wa ayyaqidanna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantiqat. Sungguh Nabi SAW memerintah akan semuanya perempuan sahabat bahawa menjaga mereka itu dengan takbir dan takdis dan tahlil, dan bahawa mengakad ia dengan anak-anak jari. Maka sesungguhnya anak-anak jari itu ditanyakan lagi yang dituntut berkata-katakan. Jadi Nabi perintah dari nang sahabatnya, pertama geyu selalu jaga bertasbih, bertakdis, tahlil. Olehnya geyu pakai ya. Wate tasbihnya pakai ni jaro. Karena tengok anak jaronyo ne tanyang tengok oleh Allah. Bani jaro naik tasbih. Ayo tayang dan ni mututu ni jaronyo je kesaksi dia. Bila dah pakai ni jaro wate bertasbih, bertahlil, nyanji je saksi. Karena tengok imu tutu ni jaronyo madu dan tanyang dia Allah. Tentang apa yang lakukan ini itu yang. Artinya dia bertasbih karena pahala berzikir. Pakai ni jaro juga na pahala lain. Pahala tak pergunakan jibat tak pubuk kebaikan. Ini nak pahala roy. Dan kami riwayat pada keduanya dalam Sunan Nasai dengan isnad yang hasan daripada Abdullah bin Umar. Qala berkata ia, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha wa fi riwayatin bi yaminihi. Pun begali bin Umar, lungkala Rasulullah mengakad ia akan tasbih dengan mengakad pakai anu jaro. Dengan bahasa riwayat dengan tangan kanannya. Dengan jaro unen riwayat itu. Tamah jaro unen. Dan kami riwayat dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ia, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, sungguh Rasulullah berkata ia, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan dengan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, dan aku ridha Nabi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, wajabat lahul jannah, wajib baginya syurga. Artinya begitu penuh harapan tamang syurga apabila mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Wajib baginya oleh syurga. Wajib syurga. Raya tak kelebihan di. Kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Iban ini nabiya. Kau yang biasa dagang ke ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, karena nabiya hayana bu lebih sempurna. Cuma ini riwayat pun yang lagi dalam riwayat aja. Jadi nabi ya betin tu riwayat lain walaupun dalam hadis dah baik tapi jian amal ji fadail amal. Ya amban. Yo ka cita kun yule. Yo lagi pentai dia puan kali tabuk kun yule mana. Dia amalan roh tentu yang kata tak pilih roh tu yang menjadi amalan tetap tu. Yang tak bunyo tunat benar amal walau tiga.
Pai dia badi pun no. Bala ilaha illallah wahdahu la syarika lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Bismillah. Batasbihnya ni tasbih biasa. Nyo tebakan dikit lagi. Pasti kita tahu tasbih benar. Tiura paling kurang tertoga menempat terbaik kebaikan, hapus kejahatan.